Бүгін пионер күні. Тыхынчы 900 сүрбекке хыллаққа комсомол 2 конференциятыгар пионерскай терапиялықтурға бұхарылымыттыра. Онтаныла бүгін пионер түрәбі күнін бұхытынан арас слеттары, концерттары, пионерскай параттары тәрен белетілдері. Анығы кемге пионер күнін қайдағы тараларын Олег Колесов білісті. Ити курду кыры той Кыргызста хоччотоого пионердар үерега да үлениди тегенен өрө тутан олох кең артыгар үктеммиттирем. Людмила Богатырева уан саагар пионерка кетер киен кыхыл халтыс кеппиттүгенин олус күндүдүк актар. Хоччотоого ити күн бүйүңө дери олохпут эники кухура ден кепсир. Пионер ден отын бастыкы ден болар булайди. Ан бастыкы ден үерегар үчүгө ого барта киререте. Хеп онна ого үчүгөй болары үерегар да үчүгөй болатардыгар уапсайнан активный позициялах болар. Бүгүн Жокускай 6 нөмерде Хортос колата пионер күнүн өрө күрүләхти билетете. 500тен таксы бернечиле школа лидерден ого хамсаһынын күскүлөлетер. Пионердер курдук Тимуровский үләнни бере колокко көгө өрө туталлар. Бүгүн лидер хамсаһынын кекетигер сылыңарын хигер үрәкдә көктөк декеттүнен үчүгөй көрдүрүләк агы согонуллар. Онун хамсаһын төрдүн агыс лидердәк бола хаңата. Хамсаһын сүрүн сорготтон бу билен турар апыт таганы лидерден боллагади. Лидер боламыт олата бастагы көнгө сылжактак бут. Биге бастагы боламыт бәбитин үчүгөйтүнөн көрдөрөктак бут. Биге оларга оны ийтебит, оголорун өйдүлөр. Себецке сөз кемигер бу курдук кута отун тула гитаранын үгү сыры ылланнага, зарница рентир курда команданы самоголур элбе хоню онноннога. Саха гимназиятын сүрбе түет бастың лидер өрнәчиләре слетка тагыстылар. Буларыңаттан анамыт табага тумугар эргел агыр местетигер ога аймак өрүтә, онню көркүлүтә дурайдан. Лидер быгытнан эме лизка хашталбын сайнараун якап. Онна командага лидерге өрнәбит. Бары бир самога боламыт, мероприятиелеребит деп. Арас тәрәһиннәре үтәргә көмеләһәбит республиканский солталак болын, тох солталак болын. Бәбит организатор курдук выступайды ут. Бу тәрәһингә күн устаты кен хабаннак программага агыстан 10 класска дери өрнәчләр таксан көн күрәс бул жаһаллар. Гимназия һенән саха кескеләгы терилтетигер 5 класстан бары кирен общественный олоққа көктөк болырга жолуһаллар. Общественный ләннән жарыктанар оголлар. Олоққа ме көҗүстәх көктөк па болалар биттер. Оны школага төһәннән ки общественный ләннән жарыктанар, кине студенческая бардаган меонлук болар, он халгы олоғыстаты мехок курдук әме сүддәк, көқтәк позициялах, үшігей патриот кейіні етан тахарары біккен. Пионер кемінағы еті олоққа жолуру, тулуру көғы еңер біті. Күн бүгін общественный олоққа көқтәк, самоғылығыр сұруқтақ, үтчі жоно етіге кең далағындақ үлі салғанар. Олег Колесов, Василий Слепцов, Саха телевидениеде, Жокускай.